Tuan-tuan nak tenang hidup, tuan-tuan nak rasa selesa dalam hidup, tuan-tuan nak rasa dekat dengan Allah, saya nak tinggal tuan-tuan dengan beberapa zikir yang saya minta tuan-tuan boleh amal pada setiap hari. Zikir yang mudah-mudah, yang saya panggil, yang ulama namakan dia sebagai aurat rabbaniyah. Wirid-wirid rabbani. Aurat ni maksud wirid-wirid. Yang pertama, tuan-tuan, setiap hari tuan-tuan tolong istighfar 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Setakat tu pun tak apa dah. Nak paling sedap tambah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tapi cukup sekadar astaghfirullahalazim kalau tuan-tuan rasa masa tak apa nak dah. Yang kedua, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim 100 kali. Subhanallah bihamdih, subhanallah azim. Nabi kata apa? Kalimatani, dua kalimat habibatani yang sangat dicintai oleh Allah, sangat ringan pada lidah dan berat pada timbangan. Subhanallah bihamdih, subhanallah azim. Dan siapa yang baca subhanallah bihamdih 100 kali, Allah akan ampunkan dosa dia walau banyak buih di laut. Banyak. Boleh? Dua dah. Yang ketiga, la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Tahlil dia panggil. Yang keempat, banyak pula ustaz, ada 7. Yang keempat, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, pembimbing, wakil aku. 100 kali juga. Yang kelima, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali juga. Yang keenam, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah 100 kali juga. Dan yang ketujuh, selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau tak ada masa sangat, tak sempat sangat, cukup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sudah. Bagi sempurna 100 kali minimum. Boleh ni? Tu 7 tu. Puan-puan, tuan-tuan, ejahlah waktu lagu mana, ambil pagi sekerat ke malam sekerat ke, sempurnakan 7 ni. Ni, nah, saya ijazahkan wirid rabbaniyah ini yang saya ambil daripada guru saya Syekh Ahmad Adnan, sampai jalur susur dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang duduk dalam sanad itu ialah Imam Hasan al-Basri, Abdul Qadir Jilani, sampai kepada Sayyidina Ali dan sebagainya, sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ijazahkan kepada